nwanwa eno me fridom buy na me ka kire wo say mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya na se wada se wano 3p garlic mixture ani 3p garlic mixture ema moja edu mofusane no echiye natural garlic papa bi ene edi aye aha namo na madam fu kofi mpo ka kire me say you work natural health for the drobi omodi aba ye frame 3p garlic mixture na manfo tu omo tu oguso no enya semketoa 3p garlic mixture wo ko tojo ne waposo na asori a wo complain no se wonum 3p a ebedja ne se hum edroi enya mapemfo ema wo manofo anase nkwada wo nyanya mfie dumienu FDA agi edwedie nkratso yi atum 3p garlic mixture obenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops for piwak e 02489288824 and 02010000021 after you Mema wakwaba Herbal life care Jeye body therapy body massage and also aesthetics oba whoop wider hip big butts body brightening and also whoop appearance look attractive and Jeye laser treatment for all kind of skin conditions say stretch marks birthmark dark spots and aje honam aboso and for any tremu life care wa anu ye at the mouth life care body management and also weight loss if you are not overweight who is slimming down kama now skin or answer body no it's me no for any our life care your Kumasi Edun railway police station your national construction and an air direct opposite message over for life care our 0540 588731 and answer 0203 189090 life care your life expectancy is assured. I'm up for Abyss Plaza the way I have this year market. You go from Jinameno, any different type of jiname. Betobi, Abwani Yafofo, Yatete so. Yes, our uncle come and be what Abyss Plaza. Femiche Papa be a damiko. Share. Beshebi. Femi Bango Papa be a damesa. Share. Yatete Niaman to be beer or Abyss shop. Be beer or Abyss shop. Betobi cotton. Betobi koche. Eya fofo la fo. Yatesu. Black at this year market, Abyss Plaza. Bye bye. So what about what your papa piano? This is my secret. Give us P capsules. Hey now I want to come from no one to me bread to my day one pen. Give us P capsules. Obedu as a mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer me na show bottom. Are you go? No. If you are coming, if any give us cold capsules. Say yes, is Yara na wo so ko di do ni pedem weni na wo posa amama enti ma wonja wo nanyi. Unum give us cold capsules. Obey free. Lawyer, give us cold capsules. And give us P capsules. Hey, and give us free. Capsules. And then what if you do what you do na efa give us core capsules a pay for a battle one more menu for one kwada when if you do me nunka Prakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo ni pedua biara pom den ene na brabo mu ne hienyi pa enye prakasa nko nuaba ne nhaban bi te se korunsusu a abonyono media akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa prakasa ne se nuaba yi binom ne akeka bobudi afa befo kwan so a ye de ye prakasa powder siesi ni pedua na abo akwa ahodo no ho ban afrim pani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne enwumre wobra wodidi awie ubenya prakasa powder to Kingswalk Herbal ne Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Green Light Pharmacy Sunyane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong Etufo mfre
0550 19 15 14. Breaker prekese powder. Eye aduane san ye aduro. FD ahwehwe san kratoe mu agi atom. Adi. Oish. Honey, I never surprise you. It's a herbal mixture. And it's a herbal capsules. It's a down complaining with Sicily, cocoa, epe and chewakate. And you drink a sepan and neck. You could debrail. A yama money member. And your cocoa, Sicilian, we drink a sepan. It's a herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And my member brand. Na Edusa was the same bravo here. Sudi, when you come on, mommy, I drum one. What does ye a yen chima? It's a living testimony. Kona kwa Judy. What FDA aji ejodi nkratoyi atom. Hello, me dey grow fine. Wonu muato, wuntumi nidi, wunim ni entira. Ebasa na echre se, yariye ewura woni pedua ni mu. A ni pedua no pese wakotia yariye no. Na enam se, ahwani nu a ewo ni pedua ni mu sa. Na enua na ni pedua no ede ekoatia yade no nti. Ema wonu muto, enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. Aye di koko aje, emeni pedua no miani nuro, ma wotumi didi. Grow fine herbal tonic. Wo benye bia ton wo pharmacy, ni bia ye ton ebibidru. Se wo Duo mu etua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada nofo ni nkwada wonya mfie dumienu numu bi edi age edwadie nkrato yi atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yas extra long sanitary pad took the worry away. Easy. The new Yas extra long sanitary pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. wow. Feel confident, stay fresh. Hi. Is this supposed to be that time of the month? Yes. Yes. Yes, extra long sanitary pad for extra comfort. Let's say, oh, foul. Open I am team. Anyway, if you Mr. Pins. Oh, this is not going to be test be or any capsules. So the mawa, say kuku, I am team. Wifey Mr. Pins and estimate. Medicine and say wifey yare or choir sabia. Every missing when malaria. Nico yan no mammy malamis. Nipa yan and ben malamis say wifey. You don't know what to see say. Nipa when yamekwa. O mammy tonic be. Bra. Mrs. say me share to you. Hey, honey, into a bother na can you want some son? Oh, baby. Oh, my baby. And you are. Senenso, open for about time. Ah, Oma Abofra no for. And I Abofra only in fear do me 8 me for surgery. Obanya biato our pharmacy shop, herbal shops, any over-the-counter medicine at 0599 415191 0544 174461 and 0208 161800. For Yamako about the Sompa Nkomo so. Nana Brampa, Mr. Na Ubeton Temon, and yes, say, and Solemn Comla. Assembly until Odiphobia friends is here. Also, say, ah, and you're catching me. Mamma, I say, Mr. Champo, I am a fan of Mamma. This is our dear no doing one, many of you are down. Ubewan. Mamma, I saw difference over wale. Oh, very cocoa. Oba
500 million dan phone so many kun koto air condition so no so oba onye oba keto malady abrantie mo won twi protest asama chesi wodi no twi ho ba bia obi na nkobo besia mama fire papa yi mo twi protest asama ekoso gan na ni ba bia ko kuntini bani biase ni e kasa bia ni e de mama nyina di na ewem ade abrantie yi malady ade abrantie nya ne kwan no ade abrantie nya ne kwan no efse ni ma wo ye nyina ni bia ni we fa kwam hwese wo ni abaya atena 14 years onu we di mate ato prod ya mo si aduru baabi bibi nti anoma san be kumase o papa be yale nti maba papa ye wu ama wo ka chense wo niska malady he akan ke yes ya mamre no obey wo nanka ono na se awu wana be sa kakra na nkosan dia asihye ne ma ba eden mo onu mo na kopebu sian de brew he nipa bia malady we nipa boni bia ne kasa o ma nka bi wo ne kasa chese wa yete nika ya start chese nya dia obeti dia wo kana se ama gigi omo bia nti dia opeso wo kan bia malady ontimi mesisi abebe mfa no ni mesi asem da bia wo kan da bia so meka dia mama bebre wanya stroke so no nam fom esresra de wanyini ni fie kwa animu no woki eye Herbal bi di ton ade malady ya na free die free sebi oni abaya itina nti wanya bibia nika kura nkyere woda wanya bibia ma woda eye mre kakra ni wosu ntimi ne nware untimi na bebe ojo malady minim ni pidie ba sa abaya ose woso mpe no se meko wodi abusi a wo mi no ko fabra wankasa wodi afia wotimi ono na akobrenti ma dabi na 100 million fama na malady akoye boachi bedi dia bebe so bie na no kano mi asem to so a malady anya adwuma so trance domi usesi ya wo bebre wo afie na malady dia sa me ya ne se enkoda na wayi wani ama no malady anu sunye wo anu susunya kra so wonni bi kra na nke telephone call eni mami nkasa pekakra bi man wo fanya adwuma wunya bi maya nunkodi bi momu na wayi wani ekofo oba ne nete malady mami ho wan fanje mo abeba no no afa ne sesi no abeba no so mami o se ne papa awu yes se abrantie no atwam to mercy ne bua mimi de di animi ato apontie wo de ko akokuna ko ekalomo nyina malady we asem papa omo ko ayi anyway malady mimi de di animi ayo abrantie ko yayi o se ending de se wo ti malady mo ntimentra malady we se ne yankama ne ntiase so se ending no wa ma malady mami mentra ne kwa na de obeye ne bi onkonkwa ye no mentra ne kwa na de obeye no onkonkwa malady papa anya wi abone nya wi sa dia o ya branche yi wodi gu mema bebre ani mase wodi gu mema bebre ani mase dia nti wa gu mami nu wo se me de me ho mu na mi ni dikura uni di no manya bi adi se mami onya dai suku aso fa nkra yi nko sika so aba be du ho wo se me mfa ma wo dia me mami ka na me ka bi malady se sika ne ne dia se nya ne dia wabon bosia so woje so wo to condition malady se wo de ye de so de de kan fa bebe yi ho awade na ne ware malady wo se de eburu se benya do o papa no wo mame e do mam sabrifa o man ka so nya de afa brafi e ka ba afa ko mam sabrifa enu ne ye kan wo asemi eti so wo to condition kama ma do osim sei ko osim sei e ya awade anu waba mame awade anu waba die wo mo de be ko fi nti se ni ma bi my baby malady be manu tutumrika no o mrante sa malady eti ne de nyanya stroke de dade mo no bebe stroke manya e bone nkiti bia o mu yi wo mani no o mu yi o mu manu o mu yire mo malady enti mesre se si ene de waje peni so beba nyame adom a eye mending on first kanmra we o metu anya bi ebises wati manya sika koye ansiye dia malady wo ska ena ponche ba ko eto ne sei na wo wato we condition no de nka bebe ofa ho bei e condition adwina de to ye dia adwina wo to so de beba wo dem enti se wo pese obi o ba no wato e condition akofa ne maguma abebe na emra metu ahoka abebe no metu ahoka malady nya botre nya mami jane ko kasa te eni po kasa na tie na wo so tie no woni titi ana anu so ene sen oh malady titi yanka nkire be ma no se ne din ne de se kwa wana mi bisa wo fifi baby a wo bia no
Mesra arapa fesi o yire no se si e oji sa 100 million ya koto ba bi da male de meda so formatade e shemi free Josie fashion maami jo ne pamatade fe si mi na asese twan e platform pa me pa cho obom so ade bi a wo pe obepam na kama de amount friend was 0243 433 465 0243 433 465 easy beauty plus ya sompa ehwa yeden yasea easy beauty plus na manimu no efe pa na yeden mu wanankase sum wa ha lighting no yenwie enu nti wu abeka se nyefe efe papa nsa no adwuma efe pa chawo opese wo yeden sinkran we bibia obeye bia wo hhehya yefro ye bibia wo ye tire ti nyina ono ana ye ne kama oba ono so be ne kama na odi ama me fa kwanya iso ne yakọ London Merton-Keynes Tina Touch edwuma ifo nyina kwa Bra Morrison kwadwane kwa nyame fa wontra afemi amema Linda ene Dorcas dealing mo ma me chia mo papa me ne ma nso me saka rade nyankopon o hira mo na Abrampa infancy wale de matia sole na wo kina ye meto aso Sompa Nkomo de ebola arefo ne etefo nyina nso onyankopon tasefo no o hira mo edamase wants to say or they actually a sharp herbs in boostable Mr. Police in a drone ebre any na sabre de mo do papa anom ye boama woni padua no kwamo na enya hoden na chese woni padua na timi akon edinyarwa nyina so nkunim ti ba bia wo bia no bomoden na ru herbal shop bia license chemical shop ne pharmacy bia mu na kope in boost herbal Mr. Yesanmane say police ni no edro ni bi enom na wonya bi nom a ebeboa ama immune system e woni padua ni no na ho ode timagina na nam so pampe na woni padua na timi akon edinyarwa nyina eso enkunim ye numbers a yedidi djuma e 0246 208496 0246 208496 ofre doctor obejo so na asem bi a kire wadwen empo ya de no mambo so o how bi ya re bi atete wache o pese unum imboostable Mr. ni bi na wa asem bi se bi a fre doctor sesia imboostable Mr. de munim dada na munim juma edi na so na ebebo so kakra se de be obi a na ne de edi kan a wo tie no obehu de edro no eye ye ka imboostable Mr. eye hama enubra enuan hini na ya natural spices Ghana he ya na yakeka bomu ye de aye na your number 1 immune system supporter FDA4 agiatumum na ewra ni padua ni ma eboa apeja immune system na hoden ana enkwamo na hoden na ni padua no etumi enya apomode mapa ye ka immune system anyame nyansa ne ni nipa yomu no eno ne ade a ebo ye ho ban free nyarewa ho eno na ehwe eye osi akwan ma nyarewa eno ti se woni padua no se obeyare ntentem ana yare ebe ni padua ni ma ebetimi afree ni padua ni ma kontem no eno gina immune system ana nkwamo ano ne bobre eno ti uyo obi a wota yare pa kakra bia no wanya code kakra bia na hwenu masisi etoda kwampo a wankasa no ohun timi ohun ye obasabasa ohun hyeda hu ba bi kopote a eye oya nanso so no ohun na ohun ye obasabasa wontumi ni dia ni nyina ebo kokose wo immune system no na hoden ekofom na afei so etoda na ade timu ana ekrotu a wo betwitia na enko wo yare da dro so wonum nro na ohun esunsuaso pa bi a nkwamo no na hoden ekofom ntia enu nti ne yekanfo imboostable Mr. eno any negative side effect bia na wonom a epeja immune system na hoden ma ne tumi bo ni padua no eko edinyarwa nyina esunkunim immune system no eye tissue cells and some organs bia woni padua ni mu na ekambo mu ene yekase immune system na ebia odwuma edi ebia adwuma wo ntini mu ebia adwuma wo mogya mu cells ni bia adwuma wo empo ye skin ye honam dua no emu eno nti se wodia no na hoden kofom a ya na eden se ya rebe ni padua ni mu a wo betimi akon adi ni adusa ya re no so enkonim nom imboostable Mr. na fama immune system na hoden enkosoro biem numbers no number no eye 0246 208496 0246 208496
96 me no ka se obi bisa se na me so so a osa etete mi metimi anum imbustable mixture ni bia na me pacho yare bia wo nipadua ni mu se ya yare krankro se ya yare a eba na contentem no ni nyina no se betimi akọ afi nipadua ni mu na wade wo ho se onye wapomden ni asomdua age se nkwamo no e wa ahoden enu nti nei se osa na etete wo aduane to ye ma wontumi kra obi se komde me kakra bia me ntumi obi kra de o se aduane no me na ne bo ontimi nya ne ho hwe ya kanfo imbustable mixture e dia mawo diabetes ni edo ato aduro so pressure no e kosuru too much intine doctor do ato aduro so a ya kanfo imbustable mixture ne dia mawo se enipa binom anom e dia danse ama ne ya me no wo kase omko hospital doctor se pressure no aye normal eno nti wo so betimi dia kan pressure aduro no ho o diabetes aduro no ho stroke aduro na wonom no wo betimi di imbust na ka ho na wanom na ebeboa ama nkwamo na nya hoden na watimi akon edisa yare krankro no esu enkunim se immune system no wa hoden a eno na timi identify pathogens bi ti se virus bacteria malaria parasite omu rua nipadua no fungi ekofo hawo ene nyarewa bebrede breye no se immune system no wa hoden a ena nipadua no betimi asi saa nyoma ni nyina eho kwan imbust ekratanis a ehwe eye osi akwan ma saa moa wanketenkete a yemfa yeni enhu no eno nti some edro na ebon ho ban free bacteria se ho malaria parasite no ontimi nwura nipadua nim na ekose na ni adin sen no owura nipadua nim a enam se imbust na di kan ho dada ni nti no ebeboa ama wo nipadua na akon edi sa malaria no esunkunim ena nipa bebre na afra mo se ade imbust na magic na because me pon adwuma na me honam nyina ya me basabasa na me chese menum kra to aduane kra nya makono na so menum imbust no mitimi didiye afa me to ho me dan pa Dechi no manya ahoden foforo secret ni se imbustable mixture no eyi stress free ni padua nim eyi pains free ni padua nim eno nti se wo tie me na wo ye adwumaden na se ebi krapa wo bedru fi na wo ye obasabasa wo ye gya ho adwuma toda no wani so briwa ye kanfo imbustable mixture e dia ma wo wakoma na ebo periperi wako hospital doctor akato se cholesterol no aburu so woni padua nim eno nti wan hwe kwakofo how e dia brewa imbust ekra saponis eno nti eboa control cholesterol level e de maye na afi so ahwe a control sugar level no e de amaye entini ne mu bede da ho ama moja no e de afusane ye na yare bia aba nipadua nimu sa abasa ne obetina sa aba na sa kontem so no me pa cha no imbust herbal mixture police ni na duro no number no e 0246 208496 0246 208496 bema wutie mi a ebia o mema sem kofo me pacho mesrewo na matu fo se menum edura se bi mpreduasa ebema watimi akobo adwuma ne ya se bema e wo mpam na afi wo be sore no na wanya akomayare na wa sell sperms no imbust rani padua ni mu a ehwe siesie bema o mema yem wa bra ebia sexual weakness no ede ebia stress ene de aba ana empo no unipadua no flames na adoso amama ya adoso unipadua ni mu ana enemu yare bi se ye gonorrhea syphilis ena akwafifa saa ohaw ni nyina de aba wonum imbustable mixture na ebeyi saa ohaw ni nyina e de free ho na afi edome masam na ama obaka chese ohaw bia eni akire oba o mensisi mayi esu betumi anom bi oba bi ohos na mepese metete ma wontem ekwan a mefa so ye no amoa mintinei akofo ohaw de abrama me mensisi na etwa na so menya ndru me monopole stage ye kanfo imbustable mixture e de amawo Dr. Stephen na afi hwehwe imbustable mixture wo Herbal shop license chemical shop pharmacy bia organ half an aba bia ya to apeti afen so ye the imbus pharmacy abakuma se kodiem ofen so kwan ne so hono a ma bia pharmacy ma bia Herbal shop ma bia license chemical shop ba bia wo bia na ye delivery e wo honom na afen so brana ne ye mbedi djuma esan se ye nru no eye papa na ne bo so da form esin obia de eye imbustable mixture any imbus pharmacy e ho sem na me de brewo ye de ya no see the for numbers no ne doctor entwetwe nkomo number no eye 0246 208496 0246 208496
96 70 amo yare so no nche se imboost no untimi no bi esan se imboost die o yare o unyare o no bi ye ne ayanyare no ye de boy ho ban na wo na yare so e de bo mu ni padua no kuti anyare wa no afa ye sore so kai wo se imboostable mixture die e ye apomde mapa e na apomde mapa so ye imboostable mixture e nam so police ni na ye yenti ye ka imboostable mixture wo je enso se police ni no edro no my lady me da se oni nyame nya adwuma Finia growth here, any mini fitted. Exodus group of companies here na kache. Na bushia wonya hu se misi open now nim say Exodus group of companies in new pie dia be just. Eye Exodus Moringa capsules, Exodus dandelion capsules. The dia menu bushia me kache o say wonya nu pay so excess wo be dia. This Exodus group of companies here na kache na ni nyina Moringa capsules Bible na Moringa and you make me here no say ye can the dofo adaje ebebo yen dandelion wa wuni say who you feel say see ya for abia for tete video so akwa kwhwa dandelion ya me yen che say ye see ye can enya profra ni nyina Exodus group of companies na ye dia fa there for kwan so again the kama ye bu ni konko dia ba be so for say nu pay emedi wa kejira mu abra diabetes aje o shebre dia sha that obi wo was diabetes yi ebesu ye meso nye ne ma ko a enko enu ntimi ni hia na me ni udi nkomo ya me ka ka se bi de chiro so be ka ya me say diabetes na ye o mfie bebrebe no enu ben na wo enu ne question ya be bisa na wa hye ne so say abre bi aba be to sa diabetes san diabetes amanyen wunya betom say pe asam we be ka kire wan say wo de adro we ya na fa na se adro ba kono nko ade bia wo da so wo be ya ho dien na se wo diabetes no adane pe kenkran ye ni na gina ho be gina ho akopem say nyame beto ne nsa de afre we ba ne sa na se akwa ya wre hosem nyankopon bo nipa no one ye diniye entima mentu gidiem na menhye wunkran say adro bi wo dwa so a enne wo diabetes no se won saka bia ebetu na se de amaw ni nyina eye Exodus Moringa capsules Exodus dandelion capsules me ka che say enu abu a medika wa wudi madanse ye say enu abu na enu no wo firi num ye disen dodo sen na wanom na wo yare na akwa akosi sen enu ntina me kan for Exodus Moringa capsules Exodus dandelion capsules di amount enu ye ntafo aduro de kan obeka za ade wo mo aya wo mo ntafo na num da bi ne sa ne say enu no ye ka bom enu nti moringa no ofa no wa fa dandelion na bia woni konkom kama na wasam ni ani gisem wo mu se konko bia ewo mu 180 capsules. Just imagine 180 capsules enye se bia e ba be ka che say wo de diabetes na ye wo no enu egi se wo kwa wo no makoto abe se du ansa na yare akoda bi ye se ye tumre ni a kiresie ne senti na me kire wo say Exodus Moringa capsules Exodus dandelion capsules ni nsunsu na no hye acha 2 weeks e wo se ohunu ba bia wo gina 2 weeks ne ba senya wo diabetes ni titie bia elfa hu se ekuro na etu wo mamen kan for Exodus Moringa capsules Exodus dandelion capsules en fama ebi ana chese waboto eye o se ni daso nyina asa e pa ache onupa e na midi hu adanse de akire say ni efe adro no abre bia won sabe kan Exodus Moringa capsules Exodus dandelion capsules so won sanya so mse pe anopa no ubebie so no wayi mienu wuyi moringa ni mienu no abeyi dandelion ni mienu wa wuni ulcer no wo benom wana wa chi na ese wadidi na mum se wo ulcer de amepa che ubedidi ansa 1 hour time no na ese wabo modern afa wunu no enti anopa bia mienu na ese wanom awia mienu anyumran so sa na wo ye ni say ya 2 weeks beba no na wo de adanse na eba Exodus Moringa capsules ne dandelion capsules are dance ye good jason ye se ye kan abrochirefo de ye krampo na ebu ye kon mesrawo eya meka nche se drone ye keke nu bina se bo mu na ye meyi nkonya Moringa ankasa woni munya metimi ya eye practical enya de foforo
Winning Yama dandelion so timia a practical and yard for fronty bomade na hwehwe nu pay na enu pa mi di ho dance de kire na ho den so ko science gina high blood pressure low blood pressure last week na me ni wudi nkomo bi me se won hu se ne pressure na ye titi a ye ka won ti ase won hu pressure suban a ye ka won ti ase na won hu se ne pressure pa high blood pressure low blood pressure no kra de ye nka ye ni na de wo se ne eno de won mo wa obi so obi gina ho akum na de na aye ni obi na ato na dura na da bi low blood pressure no eno emo wa wo ho na aba beto na de wo ko high blood pressure ne de ho mpopo ye bi nie obi wo ho a wotewa obi hu na ne se moje firi ni hunu ni nanumu ba se hu bi da me na me ka kire o fre doctor ne bisa no ekoso na ebroso na afi de wakwa wie stroke yare boni yare a ehu entimidofo wotemen kan tena sem ma sam onfa wase bomode na hwehwe Exodus Moringa capsules Exodus dandelion capsules no na enupa yi bedi wakaginamu na senia pressure na ekwa akodro se ye high se ye low waya wuntimi nya no pomasi bre no me ma wa no pomasi bre na wie bomode na fa doctor number ni doctor nu nkomo wo betimi afre doctor sesi ameka say papa yi wase wono de abre bi abefren bia wa ye ready wada krampo obesore na waje wo so no ne wadi nkomo sanse wunti na owo ho fra homa sesi e bra wotemen kan 0544 44 7033 0544 44 7033 and I say 0537 45 66 65 0537 45 66 65 me pa cho fa home na bomodian na free ene dialysis na etu ate say bro focus ya ba bedadwa ye nananom mrewafo ne nkokorafo kromatinye suabo dialysis obi bubu sase ede na di kidney ho nsensem abasa ade ye nuane aye di ana ye nsu aye no ana me pa cha titinyina no na ese nuane aye di ni nsu na nye na emom ye ana nananom nimdie mu no omunim se enupa wo ho bambo wo ho ntidie na ombeye ommepe nupa bi moringa wo ho beti bi di agu nsuom odi bi beye aduane adi de bia me de enwan mo wosrem ye example de ma wono ma wosrem no twese ha ma omudi bedie moringa wakọ na omudi aya abomu kra titidi a wogina ha besere o pe kwa akodi fried rice eno so na emfa hwe mrew enam so omudi ha menti abre bia omumpomu eden eno nti na me tu ugidie mu se ene dialysis ya nipa kwa akoda so bebrebe no me kire waduro diabetes maka ho asem maka high blood pressure ni low blood pressure dialysis ye liver dysfunction ni ade nyina me pa chew Exodus Moringa capsules Exodus dandelion capsules meka Exodus Moringa capsules ni dandelion capsules abubu sa se na nti edro enti yare akese nkwa na esa no kwasem yare esa ne de ya akese enti wa wunya nkwo san so hwemu enkwa da dialysis so no me tu gidie maka kire se hwehwe Exodus Moringa capsules Exodus dandelion capsules na ntimi ntwitwanyo because baby as say nipa ekọ na ya na emu osum eno ntimi no okasa bia me true challenge bi de maw watermelon kan wo de fawo moringa e de na ye ehwehwemu da di pefe se eye niam bebre dandelion de na ye enyama ewo yemu ade nyina dandelion na ebo ho ban de maw se ne be ya won konsohwem enti empo wa konsohwem mpo a ma menkanfo Exodus Moringa capsules ene dandelion capsules emfa maw bomadian na ne wo kumase a wo de wani bekirem ewo apidank kolenak Danny Farmer Misty Herbal Tinata Herbal shop ebi wo sofo line